bahiga amakuru. Ni abahigi b'amakuru kuva rirashe kugeza rirenze, no mu ijoro ry'akabwibwi amakuru ni igaburo. Ubuzima bw'umunyamakuru ni nk'urugendo rutoshye mu ishyamba ry'ubutumwa, aho akandagira ku mabuye asongoye y'ukuri. Amaso ye ahora atumbiriye ukuri, nyamara akayaga k'iterabwoba kenshi gahora gashaka kuzimya umwete we. Inkuba y'ubutumwa itwikira inkuru ze, ariko ntibimubuza kuzanikisha amaraso n'ibyunzwe bigeretseho umuhate udashira. Umunyamakuru arara inkera y'inkuru, agakambakamba mu mihanda y'ukuri, nubwo rimwe na rimwe ataha yikoreye iminyururu y'uburenganzira bwahonyowe. Amajwi yabo aturira nk'urumuri rw'ukuri, nyamara kenshi ageragezwa n'umuyaga w'agahato. Bafata amakuru nk'abahigi, ariko rimwe na rimwe inyamaswa z'inyangabirama nabo zikabahiga. Icyuma cy'itangazamakuru bagifata nk'intwaro, nyamara bamwe babibonamo icyaha. Amagambo bandika ni inkota ibagaruka, kuko hari igihe igihu cy'iterabwoba kibasanga mu nzira. Umunyamakuru ni umuhamya w'ibihe, ni ikiraro cy'amajwi atishoboye. Inkuru itavuzwe ni ukuri kwahotowe. Niyo mpamvu bahora bahanyanyaza, kabone n'iyo ishyamba ry'igitugu ribarembeje. Nubwo rimwe na rimwe ijambo ryabo ritakarizwa icyizere, ubusugire bw'amakuru butuma bakomeza kuba inkingi y'ubwisanzure. Bagenda nk'abagenzi b'ijoro, ariko ku mpera z'urugendo izuba ry'ukuri rikarasa. Umwitero wabo ni mikoro, umukenyero wabo ukaba kamera, ikaramu ikaba umweko. Internet yabaye ubuzima. Iyo batari iyo ku misozi baba bajagajaga isi ngo ukunde umenye iby'iyo mu miriro. Igitutu gikomeye bahorana cyo gucigatira iyi myambaro ariyo mbumbe y'intwaro zabo, ngo batagira uwo bahutaza, cyangwa bamwe muri bo zikababera imishibuka yabahindukiramo igifungo cyangwa urupfu. Nicyo kibatera guhora bari maso no kubika ibitotsi muri bo, no kwitwararika mu kirere gikeye cyangwa ikijimye. Kubera iyi mizinga, bamwe bapfa izidasobanutse ku rwego imiryango yabo itabona imva zabo cyangwa izo bapfuye, bagahora iteka bibukirwa ku byo bakoze. Iyi nkota y'amujyi abiri benshi bihebeye ifite ibyago byo guhitana uruhande rumwe rwakozwe inkuru, urundi ruhande rukaba rwatwara ikibero cyuyikikiye. Uyu mwuga abatazi ibyabo bavuga ko ari umwuga woroshye cyane. Bavuga ko ari umwuga ushoborwa n'ubibyukanye isaha yose yabishakira, nyamara ni umwuga ubamo imvune nyinshi kandi zigoye kurondora. Igitutu cy'icyubahiro cy'igihe, gukora amasaha bamwe batekereza ko bishoborwa n'amarobo. Benshi ntibazi urukundo rw'imiryango yabo, kubera umuhangayiko wo guhora bahanganye no gutunganya amahame y'umwuga ugoye cyane, yewe rimwe na rimwe ugaherekezwa n'urupfu cyangwa gereza nk'iherezo ry'ibyo bavunikiye. Bamwe mu banyamakuru ibiganza byabo byabaye inshuti n'amapingu, yewe bamwe amabuno yabo nta kirayabo yabaye ya leta kubera guhatwa igiti ubutitsa. Mbese byasogongeye inkoni kenshi, ibirenge byabo ntibikigenda, baterwa ubwoba ubutitsa, ariko uyu mwuga ukundwa ntibawuta. Uyu ni umwuga usaba ubumenyi bwinshi, niyo mpamvu basoma ijoro n'amanywa. Bagenda amanywa n'ijoro ngo bamenye byinshi, ari nabyo bakoresha ngo bagabe ibitero muri wowe, ngo babone igikundiro nubwo atari byo bakorera. Bamwe ntibahembwa, abandi bahembwa ibidahuye na gato n'akazi ndetse n'igitutu cy'ibyo bavunikiye. Abandi bahembwa intica ntikize, abandi ntibahembwa, bo babikora nk'urukundo rw'umwuga, nyamara ibyo bakora bihetse ibyago ntagereranywa. Kubera umuhangayiko udashira no kwihanganira imvune z'umubiri n'ibitekerezo ndetse no guhirimbanira kumenya byinshi, byatumye bamwe mu banyamakuru b'impirimbanyi batambutsa ibirenge, bashyira imitima mu ngoro z'umukuru w'igihugu, bicara ku ntebe isumba izindi mu bihugu byabo. Nguhaye ikaze mu nzira nyayo y'ubumenyi n'amateka. Amafu n'amafufu n'amafaranga nibyo nkwifurije. Ngende Rusagara Muvuna Nkiko Valence. Nguhaye ikaze mu rugo rw'abanyamakuru. Nguhaye ikaze kuri Seka News. Iki ni igice cya mbere kikugezaho urutonde rw'abanyamakuru batanu bateye intambwe bakayobora ibihugu byabo nyuma y'igihe kirekire bakora itangazamakuru. Ni urutonde ruyobowe na Bwana Boris Johnson. Alexander Boris Johnson yavutse tariki ya 19 Kamena 1964. Ni umwongereza w'umunyapolitike, umunyamakuru akaba n'umwanditsi. Yabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva mu mwaka wa 2019 kugeza muri 2022. Uyu mugabo mbere y'uko aba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yabaye umunyamakuru wa The Times, The Daily Telegraph, aba n'umwanditsi mukuru wa The Spectator. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Benito Mussolini, umutaliyani. Yabaye minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani hagati y'umwaka w'1922 n'1943. Akaba n'umuyobozi wa leta ya fascisme. Leta ya fascisme ni ubwoko bwa politiki bushingiye ku buyobozi bukomeye bw'umuntu umwe cyangwa ishyaka rimwe, aho abaturage bagengwa n'amategeko akaze kandi ubwisanzure bwa politiki bukaba buke cyangwa bukabura burundu. Uyu kandi ni umunyamakuru akaba n'umwanditsi, ndetse yabaye n'umuyobozi wa Il Popolo d'Italia, ikinyamakuru cya politiki cyashyigikiraga umuco wa fascisme. Benito Mussolini yapfuye ku itariki ya 28 Mata 1945. Yishwe n'ingabo z'abarwanyi barwanyaga ubutegetsi bwe hafi y'umujyi wa Mira mu Butaliyani. Nyuma yo kwicwa, umurambo we wamanitswe ku karubanda. Yari umuyobozi wa leta ya fascisme y'Ubutaliyani mu 1922 kugeza mu 1943, ariko yaje guhirikwa ku butegetsi nyuma aza gufatwa n'ingabo z'Abataliyani bashyigikiwe n'Abanyamerika. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga François Mitterrand, umufaransa. François
François Maurice Adrien Marie Mitterrand yabaye perezida w'Ubufaransa wakomokaga mu ishyaka ry'abasosiyaliste. François Maurice Adrien Marie Mitterrand yabaye perezida w'Ubufaransa wakomokaga mu ishyaka ry'abasosiyaliste kuva mu 1981 kugeza mu 1995. Yavutse tariki ya 26 Ukwakira 1916. Uyu mugabo yabaye minisitiri inshuro nyinshi mbere y'uko aba perezida. Yabaye minisitiri w'ubutabera, aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yabaye kandi na minisitiri w'ingabo mu gihugu cy'Ubufaransa. Yagize uruhare mu kongera imbaraga z'ubutegetsi bw'Uburayi binyuze muri European Union. Mbere yo kwinjira mu bya politiki, Mitterrand yanditse ibitabo byinshi bijyanye na politiki, amateka n'imibereho y'Abafaransa. Yanditse ibitekerezo bye muri za magazine na journal za politiki mbere y'uko aba umunyapolitiki ukomeye. Yakoze mu binyamakuru nka L'Humanité, La Nouvelle Relève Française, Le Monde na Le Figaro. François Mitterrand yapfuye tariki ya 8 Mutarama 1996 azize kanseri y'ubwonko. Yaramaze igihe kinini arwaye kuko iyi ndwara yagaragaye bwa mbere mu 1981 ubwo yatangiraga manda ye ya mbere nka perezida w'Ubufaransa. Gusa Mitterrand n'ubutegetsi bwe bahisemo guhisha iyi ndwara igihe kinini bimenyekana nyuma. Uza ku mwanya wa kane ni Pedro Sanchez, Umwespanyol. Pedro Sanchez Perez Castellón yavutse tariki ya 29 Gashyantare 1972, avukira i Madrid muri Espagne. Muri 2018 nibwo yabaye perezida wa guverinoma ya Espagne cyangwa se prime minister. Kuva mu 2004 kugeza 2011 yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Espagne. Mbere yo kwinjira muri politiki, Pedro Sanchez yagaragaje impinduka zishingiye ku kubaka igihugu cya demokarasi mu gihe cy'ubuyobozi bwa Rajoy. Azwiho ubushobozi bwo gukorana n'amashyaka atandukanye, harimo no gushyiraho guverinoma ihuriweho n'amashyaka atandukanye yashyizweho mu mwaka wa 2019. Pedro Sanchez yakoze itangazamakuru mu buryo butandukanye mu myaka ya mbere y'uko ajya ku butegetsi. Nubwo atigeze aba umunyamakuru w'umwuga mu buryo busanzwe, yakoze cyane mu rwego rw'itangazamakuru ryo kwandika no gutanga ibitekerezo, ndetse yanandikaga mu binyamakuru bikomeye kubijyanye na politiki n'ubukungu. Pedro Sanchez yakoze mu kinyamakuru nka RPA, ikinyamakuru gikunzwe cyane mu Burayi. Pedro Sanchez yandikaga cyane ku bibazo by'ubukungu, imiyoborere n'iterambere ry'ubukungu muri Espagne. Yanditse kandi muri The Guardian, ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubwongereza cyandika ku bijyanye n'imyitwarire ya politiki mu Burayi n'isi yose. Yandikiye kandi ikinyamakuru nka ABC, Agencia Bibliográfica Comercial, cyandikirwa mu gihugu cya Espagne. Cyatangijwe mu mwaka wa 1903, kikaba kimwe mu binyamakuru bikomeye byandikirwa kenshi muri icyo gihugu. Icyo kinyamakuru kizwiho gutanga amakuru ku byerekeye politiki, ubukungu, imiyoborere, umuco ndetse n'ibindi byiciro bitandukanye. Pedro Sanchez yakoresheje itangazamakuru cyane mu gihe cye cyo kwandika, ndetse ibi byamufashije gukura mu mibereho n'ubukungu. Yagaragaje ubushake bwo kumenyekanisha ibitekerezo bye no kwandika ku byemezo bikomeye mu rwego rw'igihugu. Dusoreze kuri Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor yavutse tariki ya 9 Ukwakira 1906, avukira i Johar muri Senegal. Léopold Sédar Senghor yabaye perezida wa mbere wa Senegal kuva mu 1960 kugeza mu 1980. Léopold Sédar Senghor yavutse tariki ya 9 Ukwakira 1906, avukira i Johar muri Senegal. Léopold Sédar Senghor yabaye perezida wa Senegal kuva mu 1960 kugeza mu 1980, ndetse niwe wabaye perezida wa mbere wa Senegal nyuma yo kubona ubwigenge. Kuva mu 1960 kugeza mu 1980, yayoboye Senegal nk'umuyobozi mukuru w'igihugu, agashyira imbere imiyoborere ya demokarasi, iterambere ry'uburezi n'ubwisanzure bw'igihugu. Léopold Sédar Senghor yari umuhanzi ukomeye kandi yafashije gushyigikira umuco wa Negritude, ari nawo wagaragaje ibitekerezo by'ubwigenge bw'abirabura muri Afurika n'isi yose muri rusange. Negritude ni ihuriro ry'ibitekerezo n'imyemerere byashinzwe mu myaka y'1930 n'1940, rigamije gushyigikira no guha agaciro umuco w'Abanyafurika, ubwiza bw'abirabura n'uburenganzira bwabo, by'umwihariko ariko mu gihe cy'ubukoloni. Negritude yashyizweho n'abanditsi, abahanzi, abanyepolitiki n'abirabura bo mu Burayi no muri Afurika nka Léopold Sédar Senghor na Leo Gontran Damas. Léopold Sédar Senghor yandikaga mu binyamakuru bitandukanye, aho yagaragazaga ibitekerezo bye ku byerekeye politiki, ubuvanganzo n'umuco. Muri byo harimo nka L'Express, ikinyamakuru L'Express cyo mu Bufaransa, aho yagaragazaga ibitekerezo bye ku bijyanye n'ubwigenge bwa Afurika, umuco wa Afurika n'uburenganzira bwa muntu. Yandikiye kandi Le Présence Africaine.
Le Présence Africaine ni ikinyamakuru cyashinzwe n'umwanditsi Cheikh Anta Diop, cyari gifite umurongo w'ibitekerezo bya Negritude. Sédar Senghor akaba yari umwe mu banditsi bakuru bacyo. Muri iki kinyamakuru yanditse imibereho y'abirabura n'icyo Negritude isobanuye. Sédar Senghor kandi yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique, ikinyamakuru gikunzwe cyane mu bihugu bya Afurika, aho yagaragazaga politike n'ibitekerezo byihariye ku byerekeye iterambere rya Afurika no gukomeza kwiyubaka nyuma y'ubwigenge. Sédar Senghor kandi yandikiye ikinyamakuru cyo mu Bufaransa cyitwa Le Monde Diplomatique. Ikinyamakuru cyo mu Bufaransa cyamufashije kugeza ibitekerezo bye ku rwego mpuzamahanga, aho yandikaga ku bijyanye n'imiyoborere n'ubukungu bwa Afurika. Sédar Senghor yamenyekanye cyane mu bikorwa byo kwandika no gushyigikira umuco wa Afurika n'ubwigenge bw'abirabura, kandi yanditse mu binyamakuru bikomeye kugira ngo agaragaze ibitekerezo bye mu guharanira uburenganzira bwa muntu no guteza imbere Afurika. Léopold Sédar Senghor yapfuye tariki 20 Ukuboza 2001 i Verso mu Bufaransa afite imyaka 95. Aba banyamakuru bagiye bayobora ibihugu byabo banyuze mu nzira y'inkuru, bakoresheje amagambo nk'intwaro y'ubwisanzure n'impinduka. N'urugendo rudashidikanywaho ko itangazamakuru atari ukwandika gusa cyangwa kuvuga inkuru, ahubwo ari ubuzima n'imbaraga, kandi bakaba itara rimurikira isi. None se twabaho dute tutagira itangazamakuru? Mbese umunyamakuru ni umuntu usanzwe cyangwa ni inkingi itavugwa y'ubwisanzure? Nubwo inkuru zabo zishobora guhoshwa, amagambo yabo ntazazima. Itangazamakuru ni urufunguzo rw'ukuri, ni inzira itoroshye. Abanyamakuru bazakomeza kugendera kuri ya mvugo yabo igira iti ukuri ntikugira ubusazi, ahubwo kugira ubutwari. Nanjye ntashyuku mbifurije amahoro n'imigisha, amahoro azira amage, kandi umunsi ubahumurire neza. Mugira amahoro, umunsi mwiza.